Саламатсыздарбы. Бүгүн биз эң бир белгилүү болгон отелдердин биринде турабыз. Биздин артыбызда вот Intercontinental. Жаңы эле биз ошол өзүбүздүн байкоолорубузду ичинде жүргүзүп келдик. Бардыгы сервис жагынан, баягы конокторду күтүү жагынан деңгээли аябай жакшы экен. Анткени бул 5 жылдыздуу отелдердин бири. Эмне деп айтсак, кимде ким ошо Дубайга келип ушундай отелдерде иштей турган болсо, буюрса биздин программалардын аркасында вот келип тажрыйба алып, көнүп үйрөнүп кетсеңер болот. Биз каалаган отелдериңер боюнча бизге суроолоруңарды жөнөтсөңөр болот. Биз баардык күчүбүздү жумшап, убакытыбызды бөлүп, сиздерге жакшы материалдарды даярдап, сиздерге түздөн түз бергенге аракет кылабыз. Мен Жылдызбек жана Улан ушул Дубайда азырынча болуп аткандыктан, иштеп аткандыктан, ошо силерге болгон жардамчылык, колубуздан келген жардамдын баарын биз берүүгө даярбыз. Добрый день, ребята, добрый день, ребята. Добро пожаловать в Дубай. Мы сейчас находимся в Дубае, рядом с замечательным отелем Intercontinental Hotel. Да. 5-звездочный отель, он находится недалеко от аэропорта, что делает очень удобным для гостей приехать сюда, остановиться, отдохнуть по полной и, конечно, получить удовольствие, улететь обратно к своим, получается, к себе в страну, да? Мы здесь для того, чтобы снять хорошее видео для вас, чтобы вы посмотрели, какой отель изнутри, снаружи, получить некоторые фидбэки, отзывы от тех людей, которые работают здесь, и рассказать вам немного об отеле, да? Intercontinental отель, получается, он находится по всему миру, да? Есть около 5000 отелей по всему миру. Это International Hotel, то есть люди со всех стран приезжают в этот отель, останавливаются и наслаждаются жизнью, да. Люди, которые работают здесь, они тоже с разных стран, около порядка больше 100 стран, 100 наций, получается, больше 100 наций работает в этом отеле. Можно увидеть также страны СНГ, так, наши ребята, да. Hey! Hi, everyone. Now we are in one of the best hotel near the Festival City. No, it's inside of Festival City. It's called Intercontinental Hotel, 5 stars hotel. Yeah, me and my friend Жылдызбек, we are here. Yes, it's a great hotel. We was been here and regarding we are trying to observe all the service that they offer for the guests, and they have 3 restaurants as well. And what we got to know regarding the prices, how much is the cost for the breakfast? They do the breakfast, the lunch, and dinner. For the breakfast, they charge 110. For the lunch, 175, and for the dinner, it's 210. It means it's quite busy. And I believe for all the hotel, it's going to be the free entrance, especially for the breakfast. Yeah, and regarding the staff, a little bit quiet, but mostly I observe it's all the businessmen, and for the mostly Arabic people, they are visiting this hotel. The hotel is really nice, to be honest, and they have around 5,000 hotels all over the world. The customer service is really high. They have really high standard, which is really good because the guests which is coming here, they will really observe and try it and like it. And I really like it. And also, the different type of the customers can come here, like families, friends, single people as well. It's like business trippers, which is really good. It's not far from the airport. It means it's always busy. It's very comfortable for the guests as well. And also, not much Russian speakers. It means they need Russian speakers, which is really good for us. Yeah. And what else? The hotel is really nice from inside and outside. And I think it's really a good opportunity to work here. And as I can see, everyone is happy work here. Even we met one of our friends which is working here, and really nice.
Nice. We will continue. Okay, thank you so much and see you later.